Dikgetho di phethetswe mme baahi ba Tshwane ba hlahlile mahlo ho bona tshebetso ya bolaodi bo botjha le ha fela ho le jwalo ha ho mokga o kgonneng ho fumana divoutu tse lekaneng tsa ho busa ntle le ho theha maqhama a kopanelo ya puso le mekga e meng bakeng tse kang Hammanskraal mo phano e fokolang ya ditshebeletso e hlokisitseng baahi botsitso ba bang ba baahi ba ipiletsa ho DA le ANC ho theha maqhama. Partnership ya DA le ANC, that's one thing that I'm confident in. Also, le EFF le ANC, ke yona that I'm confident in. Motseng wa Mamelodi Lionel Mafias baahi ba batla ho sebeletswa ka botshepehi le lapa la bo molekgotla ya bolauweng ho tswa lekgotleng la bo 22 Tshepo Motaung ba boletse ha phano ya ditshebeletso e ntlafetseng e ka fana ka tlotla lebitsong la mora wa bona. Baahi ba Tshwane ha ba thabiswa ke ntlha ya hore mekga e lokela ho theha maqhama ho busa masepaleng ona le ha o le jwalo baahi ba ka khotsofatswa ke ha ba lekgotla ba ka phethisa ditshepiso tsa bona ba hlophulli ba dipolotiki ba boletse ha kopanelo ya puso e ka sebetsa fela ha ditlhoko tsa baahi di ka behwa pele ho meharo. Re bolela ka Tshwane ke a tseba ba bantshi ba sa nagana re ka fitla mo re leng gona empa nna ko mongwe ba o ba kerego re ANC e ka shoma mmogo le DA mo Tshwane e bile le monageng ke nana re boka moso bana gae botlo ba ka gone kudu. Hammanskraal ANC e hapile makgotla ohle a robong baahi ba mona ba tshepa hore kopanelo ya puso masepaleng wa Tshwane e kekebe ya ba le ditlamorao ho bona. Ntle le diphepetso tsa metsi tse bakileng ngongoreho ho baahi phano e fokolang ya ditshebeletso e totobetse motseng ona.